Kua puta te whakarau papatanga mai o ngā waiata makau o te tau. Me te aha kua uru he waiata Māori ki taua Rārangi Ingoa. Hei tā te pūrongo a pēa te Melbourne, tino tatarawa atu nei te eke a taua waiata ki te karamatamata o te papatātai waiata o tēnei whenua. A nei rā tana pūrongo. No ta whiti, no tata, no te whenua o te atua tātou. No Stan Walker te whiwhi I tēnei tau, I eke tana waiata nei ki te taumata te kaumawha o na waiata katoa. Me te aha I tatatai ki te tūranga tuatahi. It got to number 2, which is a real shame, because as we all know, Poie was the first Reo song that reached number 1. Ai Māori ka tainua mai ki tēnei wā, koe nei noi ho te waiata reo Māori, koe eke ki te tihi. It also reflected the moment in terms of music and where music was going. You know, it was one of the first real hip-hop songs. Hei tānai kōrero hiana na waiata Poie me Aotearoa I ngā huatanga o te wā. It's a combination of international, but also New Zealand and young Māori, I suppose, of the time. Nā ngā Madden Brothers, a Stanley turakina mai te tūranga tuatahi, me tō rātou waiata, we are done. Ahakoa tēnā, nā te waiata Stand Out ko Jenny Blackmore I eke ki te tūranga tuarua I tēnei tau. He Māori anō I whai wāhi ki te whakarau papatanga o nā waiata I tēnei tau, ara ko tērā o Benny Tipene, me tana waiata Lonely. A good song is a good song. People like it. It reflects in the charts, and that's exactly what the charts are about, is music popularity. Nō reira katua hua Stanley tēnei wā me te tūranga tuarua, kua noho toitu te rongo mau a Pātea. Pēr te Melbourne te karere.